Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wanchumugeria w'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore nigora sechinga kia SMS ya kuru Ensoko chinsa isato ase Jumatate iga obutuko bwa bwe 23 mutinyo gatatu mwaka bw'ikirubere 25 na monche nkuru kwa Clinton Ndigi na gusabiro karanse ko bena into kurbono oika omwerio mesema ya kuru Ensoko chinsa isato achakira bono kurende turanyara senchira y'ubwikirano aiga negatia ito kwaliga ndutu butuko bwana. We have SGR ambayo inapita hapa. It covers about 4.9 kilometers Asset constituency ya North Mugirango, na ile ambao kidogo watu walikuwa wanataka kuongea sana juu yake ni GR station ambayo inajengwa huko Ikonge. Igitange kiereria SGR ngoitakira sensemo ya Ikonge county ya Nyamira waenekiro mujumbo North Mugirango Josh Nyamoko asubwanchani na somo muri mugusi tochamo kumwarigani asenjiro nekarago chakoranga bagusie kenda bachiramo monyekeria bwate nabakonyorote birengatiga kebe asumuche gusi igatia bana inchi be county ya Kisii baesokire na kwarigani tare muraibuense eikiga ile mipangilio ya chama tutakuwa na uchaguzi wa viongozi kutoka kila poti. Abiga babwatani be kiama kia UDA county ya Kisii basabiro gwesokia sobo chorio bokewe kiama kyo mutenyo gocha. Karibu sana Pancho Murigaria pono butuko bwarero tuguchaka na roboti rukubwatia murai bwense William Ruto ritukoria rero ni gatarire county ya Migori asaigora aho bagachiwesh nyomba chirigori irianse ande mona sensemo ya Mabera hamone chiro iyo ya Mabera nigo bono akobwa no mugavana bwe county ya Migori Ochilo Ayako mugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga negatia baraibande enetaro yae hasiri tukoria gatatu imeyorwa ngorwa Nyanza hase aenekeire abamenye benseme iyo amagendro muri kito hedda mora agotumanya senchero bwikirana tupigie makofi. Asetaro yaye imeyorogo ngorwa Nyanza umurai Ruto litukuria rero nigasoa imeye county ya Migori asasioria ubwagachi bwechiro ya Mabera amo nechinyumba chiriguririke Mabera phase 1. Tunajenga manyumba mara 10 ya hii mnaona hapa 10 times. Na sikizeni watu wa Mabera, kwa nini tunajenga haya manyumba? Tunajenga haya manyumba kwa sababu ardhi ambayo tunatumia tuko nayo haiongezeki. Wananchi wanaongezeka. Na tukiendelea kukatakata mashamba kule mashambani, tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kuchunga ng'ombe zetu na mifugo zetu. Abarai kurwa Nyanza abubekirana ngamo na umugavana we county ya Migori Ochilo Ayako umugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga na boigo no Mosque Robi abubatebire maisomarorenga barabonigo baramo no muraibwense naende mbache kubwaterana nere asokwenekia amagenderero. Huyu rais ambayo mnamuona yeye ni kama nyuki anatuelekeza mali tunapata asali. Anafanya ama afanyi? Wale wengine ni kama inzi wanatuelekeza kwa mafi. Mtakubali kuwafuata? Hapa Migori County tumeamua kwa kauli moja 2027 tutasimama pamoja na rais wetu. Huyu ni rais mtendakazi na huyu rais tunampenda sana. Kuna wale watu ambao hawafikiri, hawana agenda, ni ukabila kila siku. Sisi walituambia ati sisi si shareholders kwa hii serikali, ati kwa sababu sisi hatukupiga kura hii na hii na hii na pale. Na wanasikia wivu kubwa rais akikuja pande hii ya Nyanza pia kufanya maendeleo. Sisi ni watu wa 2 term na mbunge hapa tunaongelea 4 term, si ndio? Kwa hivyo rais, ile kitu nataka niombe rais, facilitation hapa ya kuregister hawa watu vitambulisho Kuria West.
Omurai Ruto boigoni gaboririe abagambi bonsi kurase chinsemo chia kuria banyakwenekia ng'a abana bonsi basoira se chiskuru ikiagera chisemi ni chingencho asabana ba Kenya. Boigoni gatebire ubekire chimilioni chimisato omuroberio bukubabekera chistima asemeche yabo na boigo chimilioni chimisato na 52 asobwagachi wechireyo. Safari hii tunataka kuweka usawa katika taifa letu la Kenya. Hatutaki siasa ya ubaguzi, na hapa Kuria West tumewapatia milioni 300 ya kuunganisha stima kwa wananchi wa hapa. Mimi ninataka kujua ni kijiji gani, ni sehemu gani haijafikiwa na stima. Mimi nataka niwaambie pia, ndugu zangu watu wa Kuria, ningependa kusema nafasi ya watoto wetu kusoma ni nafasi ya muhimu, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kati ya watu matajiri na maskini. Watoto wetu watakuwa sawa wote, na chiefs wetu wahakikishe hakuna mtoto kijiji yoyote ambaye amekosa kwenda shule ati kwa sababu mzazi wake hana pesa. Hata kama mtoto hana uniform, aende shule kwanza. Tutatafutia yeye uniform akiwa kule shuleni. Hii soko tumewapatia shilingi milioni 375 ya kujenga soko hapa. Leo mimi nimekuja hapa kuanzisha soko, na sio soko ya kawaida. Soko iko na ghorofa 2. Hata wacheni mchezo bwana. Kuripoteria ATVN Soko Erieta Nedinamura. Chinga kiomora ibwenzi ya Kenya William Ruto arengete gochia gukora etaro ya sorongorwa gusi eikegocha oro nigo kuboria kwa rure gochia saba gusi bonsi kumwarigania senchira endonge na koenekia una mora ibwense karachi wika sensemeyo na chikoi wanka ekero hamagendro arachia koeneki wase ensemeyo bagokwana Nensoko TV umurandi Dennis Sosi amo no munyakonda Jared Atanja nigo bono babori abagusi bonsi gwetanga kurwa se chitofauti chago chage siasa na kumwarigania umurai ibwense ekiagera nere ori abisiasa chinga kechiga abwase bono abarai bonsi base migwe gukora emiremo na serikali rabisi goika chinga kicha siasa cheikire muri kitu Cliforenge agotumanya senchero wikirano Bune njira ya moyo kwebekanga eriko mwarigana umurai bwensi ya Kenya meyoro gongorwa gusiye ikegocha bono nigo abagusiba boli ko mwarigania asenchirengia elinde aleta magendero ime ya gusi president ngojere gaiga mambia usmambinde 28th I think president nawadri bagali with Kisi because Kisi is part of Kenya and there bune president nawadiki ya kwa Kisi tuwaliga na tere magendero kala goja Kisi because it has been a tradition as a president karago and as mwana Kisi ga amocho wana bagoja otorethera kende yane chinga gichingia intwe buna bagusi tuwaseseni we chinga kiunechiga asinge njo kara mukolia matuka akurumaega twabera tokonyora abarai chinjo ao asorongo etu bagusi ye koroki nga gusi yetu nezesenirie na inde nyasaye na tuanjerete babo kwana Nensoko TV mu basolero nigo omorandi Dennis Sosi amoro munyakonda Jared Atanja batebire buna ere byo kumwarigana umurai bwensi gusi nonya emerengo ya gesiasa kegendete gwesokia ime yorogongorwo iko no gusaba kwa nenga everisi itekaragocha tomwaregani 20 intune kanisa momanyetenga intune kanisa igotogo sikobora yo bororo na andeka to sikobora yo bororo wikachingi cyakara chikoera iyo ndako tabange kanisa nigere eteneine na kero mondo maetenga kanisa kero mondo nigari we kanisa asingi 20 otora abanyasai igo tete gusabanga ki abamintobane anosi asemore gusi ya ito yonsi pia se yabitanya Mira na Kisi County toaregani umurai wense asobomo asobuya tomochengere nabo igo anyako bakoleta magendero ayo aragere gusi yako bakegosuka gojimotwe nigo kosemelyo koreo buna etaro y'umurai wense ya Kenya ime yagusi nigera chakoleta amagendero aschi sector au ime yorogongorwo na chinga kichiga igago chagotara sengencho ya magendero ayagenda takokorwa na momanyete gitiye ya gusingo chikoba kogareiwa agere karosi we karolekane nechi project ya ao egitso igure chigo chikolonchiwa kukwanira magendero ye county ya Kisi anakigima asitibara ni gatanja atebabuna okugora kwebira gitabire bya siorigwa bene eikiaeta negentekia ekokera che kororobya egurube yokoroisia chipara on the part of
Governor, His Excellency Governor Simba, na kwa tegende kiasa na kaleta tractor, na excavator, yani road making equipments, ikitolengeretinga for service delivery, anyale will deliver on roads in Kisii, anyarosi ya weteka na nenga kijimbura, nenga kia yegurugura munei. So ebira kitakoleta negente kiasa, yes, or sort of video problem ya ejipara kia Gusii as around 40% because challenges in the contractors no konyora machines. Abanyakonda boigo nigo baburirwa gutatuara obwoba goro yokuorwa kwebira gitebyo ekiagara sector nechi nyinge kirao ekyo kiganetie obokoreri bwabo naigo kumwakira omugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati bunambye mono asogotwara mararama ya yogokinia county ya Kisii kimagenderero sokonyora ngebira gitamuri bimbire furi kubitumeka ngambiro for hire you would still as a contractor work onyore ki okorega ase chinga kichindo na ndera bara nyore rates check out into once kubwa rates cha private igo serikali ngo yewe we korega ase na we korega nende spill off again as contractors so our beseech munga ki kokora na ende kinde kigotigara kai contractors ya moibere abara kwa bakonye bira kitabakora ngo ekina kikindi bantu na bono niyo yategere asaba gusibonsi kumwarigani umurayi bwense ya Kenya imeyorogongoruo elinde abayerere igoro y'amagenderero ayuaretire nguripoteri ya Soko TV kurwa sobo gatagati mu Chibosonge county ya Kisii Ritariane Weekly Forenge Mujumbo North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamoko niko bono esokire na batebanga ereri yekerero ya SGR uikaete nsemo ikonga sebunge eyo yaye kutoka se county ya Nyamira echi kilomita 40 na kianda uyo se kilomita 4 na kianda aseba igohera che gutwara esteni ase umucho ikonge na gututirare chinkwana chia igatia barai buna ereri eyo terigo chigwita se county ya Nyamira kago kwanekerekyo ase gikaro ase skuru bobundi ya Getwebe ewodi ya Magwagwa Nyamoko niko bana tebirenga abarai batie korenta siasa etayo na for the last almost 2 weeks abantu baokwane SGR throughout SGR yegweta Nyamira se constituency ya North Mugirango tindaro ndibwens okuruoro gusumura yo ndibwens ku North Mugirango kubolie igoro ya SGR wale watu ambao wanaongea juu ya SGR wengine ni kutoka nje but we have the information that we have SGR ambayo inapita hapa. It covers about 4.9 kilometers as a constituency ya North Mugirango, na ile ambao kidogo watu walikuwa wanataka kuongea sana juu yake ni juu ya station ambayo inajengwa huko Ikonge. Kwa hivyo is an assurance that we have a station ama tuko na stage ya kubeba mizigo, iko stage ya kubeba binadamu wale ambao watakuwa kisafiri na hiyo SGR na itawekwa huko Ikonge. Kwa hivyo I'm just asking the leaders wasiwe na mislead watu. If they want to seek information they can watafute hiyo information mahali iko. I know the initial design vile ilikuwa haikuweko hiyo station haikuweko, but we requested the president when we had a meeting with him in October last year huko Kisii wakati alikuja kuabudu pamoja na sisi. So tukawa na mkutano tukamwambia aweke hiyo station. Kwa hivyo it's going to be there and there's no question about that. So let's not create a lot of emotions ati hii haiko, hii haina, sijui wengine wanaongea kivipi. But the fact is that station will be itakuwa hapo. Ekwerende SGR, I was in Kisumu on Saturday. Wakati tulikuwa tunafungua ile between the president huyu Museveni wa Uganda na sisi. Hiyo train wakati inatoka Naivasha itapitia Narok, ipite Bomet, iguze Kericho, iguze Nyamira County. Iende Kisumu, iende mpaka Malaba huko. Hii train inaenda mpaka DRC Congo. Kwa hivyo ni kitu ya kutoa mizigo kutoka Mombasa, ikibeba ikienda pande hii na vile vile watu wapate usafiri wa rais. Passengers ambao watakuwa kutoka Mombasa, wengine kutoka Nairobi wapitie kwa hiyo train ili waende mahali wanaenda. So it's going to open up because we expect kupitia kwa hiyo njia imetengezwa inaitwa Kisii Chemosit Road inaenda mpaka Isabania. Ile mizigo ingine itatoka pande ya Migori, ile itatoka kutoka Mwanza, nyingi itapitia hapa ikienda Mombasa ama ikienda DRC Congo.
So it's a very massive project, and that's why you saw the president wa Uganda akifika hapa, kwa sababu after Malaba yeye ndiye ata take over so that hiyo train itengezwe. Ndio nilikuwa nasema tusiwe tunakuwa casual in our discussions. Maiga haburi tukore goro mwanchu murigaria hegati ya BMC kurwa sense mu bunge North Mugirango hoyo itibo uri bokeira hoyo bomwagamo na boigo omu MC omochore Doris Nyamanga komochia omubungo mukoro North Burabu Joseph Kiangoi hamo no mu MC omukoro obomwagamo Charles Barongo hasekeria buna bakorete magendero ingaki barenge ase oborai buna enchira ya bwendrate igori tukoria rero baronganya ariko agakoreneria nkwane iyo kaukwana na barari imeaya ya center Charles Barongo niko bona atebirenga oika esco ebekwe hase igati ya barai bari bare ngoro abari oro abara senchira yokorigo bare yasoba chore bone bore bosi umwaka 2027 bona seri tukoria igoro aba muraba imoke bari to chorete amono musibati yo ntanyare kwere ninge njati timbu ati authority yokwera ni abana basibati baimoke bagende ko teba oyo makamanya gukwana iga oyukurukwa tinkomanya usuno mbongi anyway nto anakomera nere buya nga ngatimu manyitibia nande yetari ndakale kweruke krangwet amanya ko genda kukwana mangana nga barongo nga igakali gutuka sebuza tigamwira neriga nje no mo Kristo omo 7th day Adventist naende ngotuke kanisa kera naende gomete bwone ayetata gisochorwa nigo kwanganyite kuruka ogachikomenya mabei naendo mwana onde naro nero kurukwenana nero kwanete na nga kururiria batwarenga bakansura ngebinto mbiro twakorete nga naenda kamanya gukuna kiangoyi inga tamanyeti etrack record yaye naende bwero kire nana gakira nanga yeje komanyira bintu bye track records ya banta bangaini bakorire you ayane nana my sister Doris tingunyara okwirane epipiria ego to from Genesis igere very clear epipiri igere very clear nga igo musibati yagotiga sobo no musacha bagenda komenya ammo batigana ayakwa rwete seito kale ayabona tingunyara okwirane nkoirane ligo na korra makoso igo na irane my sisters which is a very big mistake ni gonko gotebia Doris nga to komanya story ya itoka na inde bona wo sipinko rengeri mundo te yoakira oakirite nyamoke kura omonto akirite nyamoke kura nya sauro goro ninje abo ria chanti ya lenges eronga stream 1 amoboringa inga yona mwire to mwacha ndinga makiri asinya moko ninje moete ayetata ayo gukwana bosune kirangweti ngo agite kura gotenga kiyo monto kwale korigedi na tebe kwarenge chama ya tebe aisha ka tebe nere gwakirite na ayete mwana we minto dolisi na aye mbu owo agite kura omonto agite kura buronge mbarongo Charles simiwa kiango itabwenere tyo koiranirwa ne timu eria kiagere timu eria mono orio muramete bunabona to koirwe munsia munero bwena to gocha apologize na enda aya bantebe tiga you are one time aya kwa bangende tangane birango atibi kwa makurugoro biko iruka gocha inse obobebi agundire aya wako abakorete na etatakare aya netare kyoga nyeteiga IPC bune gotangasa aya kana kofongie birao onya kobege tekende se pichon eria ya boke erikire bokeira ria sa assembly kana gocheke pichon ona korgere busaka sakarakande ngaroti bweba buna kangara geko bugaiga aya ninkore you are one time Oyo korige kirugo kyo bojumbe sema bunge ya Gitutu Chache South Dr. Felix Atisa witira sekia makayudie nigagendrire kuigira osokobori abamenye kurwa sensemo ye bunge yo baesoke asoba chori bwa mashirani bwikia makayudie obura chokoleka no mutenyo gocha kaukwane memo chobosongo nigoboigo aereire ubya osasabire abagitutu baba bagotigara magega asensemo ya magendro abwa samwari gandira senchira ya bene na kumusaba muraibwense hanyara kobaga kobanyura abamenye Gitutu Chache South ase amagendro na nemono hase chinga kiara chikokora etaro yae which ase county ya Kisii mwezi Mutinyo wiga. Tulikuwa na mkutano wetu mkutano ambao umeandaliwa na my team tukishirikisha chama chetu cha United Democratic Alliance chama tawala UDA. So tulikuwa tumepanga kama mjuavyo tuko na ile tunaita grassroots election. So our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base na kiko imara
kujipanga katika uchaguzi ujao, and most importantly katika constituency yetu ya Kitutu Chache South pia najipanga kuwania hichi kiti cha ubunge mwaka ujao mwezi wa 8 tarehe 10. So kwa grassroots election kwa ile mipangilio ya chama tutakuwa na uchaguzi wa viongozi kutoka kila polling center. So leo nilikuwa nakutana na viongozi, wakilishi na my supporters from all the polling centers za constituency yetu mzima. Tuna expect akuje atusikize. Number 2, kuna various projects ambazo wameanzisha za barabara, anakuja kufungua pande ya Kitutu Chache North, huko the airstrip expansion in Suneka. Pia we expect groundbreaking and commissioning of that project. Several roads in other constituency, but unfortunately in Kitutu Chache South we have no road that is coming to be opened. By the way, hakuna barabara inakuja kuzinduliwa, hakuna project ile tunaweza sema inakuja kuzinduliwa, and that is why tumesema hatuendi kunyamaza tena. We want projects in Kitutu Chache South also. There are many projects in Nyamira zinaenda kuzinduliwa, zingine zinaenda kukua commissioned. So ile tunajiuliza sisi kama wana Kitutu Chache South, ni project gani ambayo anakuja kuzindua? Sisi tutamkaribisha, but we want to use this opportunity tuseme hatutaki kufika 2027 bila at least 30 to 50 tarmac road. Hiyo ndio kitu tunataka. Hatutaki kufika 2027 wakati vijiji zingine. Kitutu Chache South iko town, but it is not good unapata constituency iko town, kuna vijiji baada havina stima. So hii ndio mambo sisi tunataka kumwambia na kumweleza, so that as he comes, tunataka wenzetu wa Kitutu Chache South we also feel the impact of government. Tunataka kusikia utamu ya serikali. Ematemo kurwa se chinsemo chenya para hibere igotoka se wodi ya Wanyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigo yesokire na kuboria obokonyi kurwa se barai hamwe n'abasamaria bayakobakonya elio kuruberia amatanga yo kumwenia omwanchu abo nyagosira Christopher Momanyi oyo bakakugwa kurwa se umuteigoro wikagosira obogima bwaya se chinsemo cheisicha ime ye wodi ya Kyabonyoru yamateyo nigegotabanga gwikira boniga emirobiriyo nigeganeti chibesa shilingi chiribu emia yamo enkoru kwa choto mukamanda na ra itundu aria matuko make omwana oyo sirite ni kasi ni yane Kenyoro igarenge kwerigeria arine to motari sicha kerari no motesi sicha akwerigeria motorire kiera tabwati kenda kagondo nkaiyo akaukoruo mote na inke ndemo muromu abo kanyore simi no musani omanyete no mwana oyu ogure koruo mote chinsa 12 chiamarogo basa moja na bana minyogete bakanga Kanyamira nkanyoro ogure obunekire chiema ugaya yebigoti igasukire iga akwa obwate emiaka 36 igabwata abana ba 6 omwana omonene igare kirasi 8 ekianda na abande nebike nore nyomba tiyo somo chioyo omuswati yo sogete nore ngombe tabwati igachandegete nkoboria abaisimiwa abange kiera mbaro bamanyete twandange iriki siasa bono nkobori na inche choto mwai Kenyoro no mbiarire omwana otabwati kene nkobori oyo minto governor na abori oyo minto Steve Mogaka na abori oyo minto Cherusa na abori aba senator Janua nore governor ya Busongo na aba senator ba Busongo abachumbe ba Busongo kerangusi inche Samarieta ngulu ku Steve Nyokioi no Momanyi kora ige skulu ya Kenyoro gako ku Christopher Keoro Momanyi lieta lino limanyekanite buna kasisi ekasi aya nende buna chinguru cha cyarenge chinke tare kunyara kasi ya mogondo ekasi aya no kolino motego rarorie usasi biro muntu mutengori abagochwali bayonguse nabo konyora kwa ekwarenge gola kindinde kabe pati embali sarangeri tiguchisicha akarino mote akarorio mote gaji kubutole nkoro igororia nkoro igotabokana omotori ogatingisika okamoleta inse ikaba pati mbaya akaumia akauri Nyamira tukatema kumusurikira Nyamira tukamwira paka Busongo
ikaba pati mbaya Jumatano saa 1 cha morogoba agasira kibesa che budget na bono tonyorere 100 abo tura budget eri kiagera abana batagete bari lakini ngere getakeire yore yanga bakobeka mbabwati inje ngoro kumaire tinya boke matoke ano insogete guchaye muchuyo oyo no mwana omintoraire omaende omwana oyo gakwerigeria bugochabona najitano kwerigeria tabwati kendo bakongumbura aso muchuyo abana boka mbabwati kende abana boka babwato bokongu none yanga none gekoroto none omono gakwerigeria sana. Igati abamenyi kurwase bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo bono baesokire na komochumo jumbe bwensemeyo asogutaikirania chira chae echiabarierete keraringe okora chi campaign ande mono asoko barosire chipara oigo nigo bakire mbuya mono gochia soyo koriekerwa kebo jumbe bwensemeyo okengonyambane na mbuya mono asoko bagachira ebibanda ebya bakonyira bana boda boda na boiga baonchororia asogwetanga kurwa somo baso na boigo embure nyinge iyo gandrete kwanikiwa ase chinsemecho chorongoro gusi kutoka Nyandirogo mpaka Kabusi. Hata Maram ambayo ni rahisi sana inapatikana karibu na sisi. Hiyo parapara haipitiki hasa wakati wa mvua kama hivi leo. Mheshimiwa Chanda ametuambia kabisa akisimama mbele ya machukua akisema yeye ako kwa kamati ya barabara. Na tukaamini kwamba ikiwa yeye ni is one of the members ya kamati ya ujenzi wa barabara hiyo barabara itatengenezwa, lakini mpaka hivi sasa hakuna hiyo barabara imetengenezwa. Nyingine natoka hapa Keumbu ikiingia Nyakwana, hiyo barabara alisema itatengenezwa 2 years ago, waliweka rami less than a kilometer na wakaama. Saa hizi tena amefungua barabara nyingine ndiye anaweka rami. Sasa swali ni kwamba siongemaliza ile barabara yenye naenda mpaka Nyakwana ndio tujue sasa barabara imeisha. Kwa nini unaweka rami half kilomita unakimbia kwingine unaenda kuweka anata rami? Kwa hivyo hatuna uhakika kwamba hizi barabara zote amesema kama zitatengenezwa ama zitawekwa rami. Kwa hivyo ninaomba watu wetu wa Nyaribari chache tukumbuke ni wapi tulipotea, kwa sababu hata mheshimiwa kumpata ofisi hapatikani na hatujui huwa anapatikana wapi. Malalamiko hatujui tunapeleka wapi. Mheshimiwa Okengo Joel Nyambane tali obisi lakini onyali ekolika abana Kenyaga orera abana chinse chiesiko bang'eire koimoki uchumi ya Kenya iguru ng'akirenda araso obisi onyokorira aya tali abisi arajo obisi amagende otako bamange mono. Mimi nataka kuambia leo kwa sababu yale maneno yote ambayo yanafanya kwa makanisa, kwa watoto ambao hawajiwezi, kwa wamama, kwa vijana wa bodaboda, ameonyesha ya kwamba ni kiongozi shubafu. Ama namna gani wa mama? Kutoka Muranche, omumuroyo bwesokiri igakoro Okengo Joel Nyambane. Igategete kerogo ky'obubunge bwa Nyaribari chache. Muri tiyari? Asoke usitasoka. Acha usitacha. Ngomu bwada zimuri? Gongo tebo mugambito Joel Okengo Nyambane. Nere turoche otroseri banda bya bangina bya boda boda igotwensi igotogogete singinjo ntubata stoko kenda. Ano yobuna twa musokiriga tigato tebenga Nyasaye tigamuseseni amagenderera chakire gotokorera na murigereri bono gogochakera bono ebyakorire arasoekero geke ngaki gosera arorekane koba lakini ase boniga omuntu orenga no yobwato bokongo omwana ori no wari chinga kichionsi omorangeri riro bwato bokongo no wari asenge njobono igotorengerere tingaki asa kobera asekero geke ngotokorera ara mange mono buna bangina ntuli tangani asa abana bari sukuru ntutagete tomoikange atokonye ase toroche ngantu ntubwato bokongo nero turaikere bwango amagendererande tigata bokia serietaria yese yesamu bwata mancho murigeria narayo kuru ase mesa yamaya kuru ensoko chinsa isa tosobot kobuga na basemikwane nga kwa nyare koba go kwemanya ayagenderera siri tukeriga kuroiga tugokogandira botkobuya na boigo gendera gutwara burigerio bya bimuro bya gendera sembeo yensoko TV asiri bagari abambo atase kuru ase studio akabere kwene kyamaryogi nechibi chango gochirara senchirerengia chenkoro kwa Clinton Ndigi Nyasaye kawanchanande tomera na sembeo.